pangandaran dina lagu bayu-bayu katurkeun kanggo kakersana Bapak Bos Haji Ujang Indobarat Purwakarta. Cing Bapak Dadang Jenderal PDIP Panjalin anu bade hajat. Hai 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 oh oh Allah la 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 hey hai hey hai 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 hey hey kagoda setan. Hai Sikil Bapak Bos Haji Ujang Indobarat Purwakarta lintas Sumbai anu bager Allah karena diri Bapak Ibu Haji kena salah dirulu Bapak aja beri putra langit warudaya itu wajib dia puncu Bapak punca biarkan pada kasar aturan kapayun adai Mama Hajah Eis Bang Bung Hideng Kukul mana deui oh ya kira kapayunan maintan Ratu Palasalon Ratu saya oke ya mah Kukutik kasani hai 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 pamerkeun bila nyepa pamerkeun bila nyepa can keneh wae ya sanes ngajak kauna yang botot beuki ya mah tapi nungtun kasaya Bapak Bos Haji Aep jaga bangkuan Bapak Bos Haji Ujang Indobarat anu ngabdi ka Gusti napa godana setan napa godana setan iya kahatur Bapak Dadang nya Sukrini puji ka Gusti hai nu kagungan sifat rohim nya Bapak Sresana nu tanggulu ya oyai kirana Ratu Facebook aturan kapayun deui balik ditu Pak alurah wahyu hai iya kabalik ditu teh oyai sanes ngajak Allah Bapak Bos Haji Ujang Indobarat Purwakarta kaawona cucuna gober anu bager cik Ibu Haji Letnan Sahlan Mama gober sayang deui ari acecen gober
Bager di mana calikna ya. Aduh, mana anu bager Ibu Haji Kapten Sahlan Cirulu yang punya sepeda plon. Hai. Iya, Ibu Haji Letan Sahlan. Hai. Bari roti rujak. Hai. Bumbunya diurang eri. Babah Tiara nu pada aja. Berang penting sok macak. Tere-tere. Kowara tere-tere. Di sarangan Teh Yuli Kitty mah. Teteh Yuli Kitty. Aya. Aduh mana. Aduh anak kapayuna deui. Hai. Laguna Bapak Jaib mangan deuri karaman Bapak bos di dalam RCT bos taipa arbageun aya payuna deui iya Mamah apa Intan Epa TPK Kayu Mandiri Iya. Royo kumageun cik teoyai Kirana ya. aturan kapayuna deui Mama Intan kapayun. Tambah kapal timu tuh aya teh mah keukeuh. mana deui Mama Intan. apana iro aturan kapayuna deui bos olae pede motor kapukur mah kota Batawi ayeuna kota Jakarta Ai. kapukur Mama Tiara nu bageun Ai. pasien janji Cik. Mama Nana Intan Ratu Palasalon Nu bade hajat lah. anu bade hajat anu Beres. bager Ai. Mama Rizka sayang disayang deui Mama Rizka anu hajatna teu tulus. Mama Ida bos PM kaji anu bager BMKJ. Lain PLKB lain. Mama Intan deui aturan sayang Ari Abaso, aya Abaso. Mama ukur Ratu Palasalon anu bager Hai. hari itu mawa nyari Iya. Eli Iya. Hai. Eli anu mahawani anu ngabdi Hai. orang penting Hai. anu ngasih Hai. berang penting Mama Tiara kapayun. Tuh lagi. aturan kapayuna deui Bapak bos Haji Ujang Indo Barat den bageun sayang deui Bapak Haji Aep. apana Epa bageun mana deui Mama Tiara anu bade hajat aturan bayar laguna saya ina dawi Bapak Sarsanano Bapak Sarsanano kapayunan Mama Tiara deui Bapak kuda nu Cisaga nu bageun Ya Cucuna gober sayang deui Bapak Sarsanano Tanggulun hari ngomong Bapak bos Haji Aep bos jaga bangkuang anu bageun Cucun gober Ibu Haji Kapten Sahlan anu bageun gober sayang deui gober. Iya. kapayun Mama Tiara mana deui hajat Mama Tiara Bapak bos Haji Aep jaga bangkuang payunan Mama Tiara di sarangan Bapak bos
sajujang anu barat Iya bageus Mama Tiara Mama Intan Nubade hajat Batu nonggal Ariring Mama Intan Ariring Nubade hajat Batu nonggal nyari Eta Yuli kitian Mama bageus Intan Nubade hajat Margo pera deui aturan Ibu Haji Kapten Sanglan Dirulu aduh mana Mama Haji Awis Bambung hidung Bukulu Hadirin mawanya di Haji datang jalan teler teler Apa aja Hai Mama Oki saya ada Neng Yuli Teh Yuli gini Bapak yang di jeruk kurang Bapak Bos Mama Intan Ratu Palasalan Jakarta Bapak Bos Haji Ujang dibeli dua salawe geningan Mama Tiara nu bageus deui sayang bola kahaya jalakas Mama Tiara sendiri tewa Ayo Bandar Jahe Ayah Kevin bola kahaya jalakas Mama Nagapi sendiri tewa Neng Yuli Kitik Mama Gapi Bos Aep Pabuaran anu mana Bos Aep Pabuaran Mama Intan Ratu Palasalon Mama Intan Ratu Palasalon Pasar Sarono Mama Negro anu bager Gilang bara jadi awi Mama Intan Ratu Palasalon Mama Negro anu mah Wamong bumi asih tidak ada aturan Mama Oki Mama Negro Mama Oki saya ada Mama Oki Sirulu Mama Oki paling asyik katanya teler di wae hobi anak muda sekarang tadinya aku belum tahu Bapak Haji Aep bos jaga ada di bos muda Bapak Haji Aep bos jaga dudungan ayah oh ayah iya ada di bos muda Mama Negro hai udah gitu hampir tiap malam maunya wamong minum bersama dia ada di bos muda ya aku belum tahu ajohan wamong bumi asing tidak ada ya Mama Negro orang mabuk minuman karena minuman itulah dibilang ya Mama Negro paling asik orang mabuk-mabukan karena minuman wamong bumi asik tidak ada paling asik teler teler boleh saja asal jangan kata haluan kau teler aupi anu mana aupi bos muda saya deui aupi bos muda paling asik katanya teler Satria kopi anak muda sekarang apalah dan Satria juragan tongkol ayo mau pemangku hajat anu mana semua minum iya
Satria Juragan Toko Pemangku Hajat kapayun orang mabuk karena minuman itulah dibilangnya paling asik teler walau tak punya yang penting bahagia ayah uge dudukan ayah uge bos warga seluyu apalagi Dana Satria bos tongko pemangku hajat teler boleh saja ayah uge bos wargi seluyu ayah udah dari Satria teler juragan toko boleh saja alah dohong ayah uge bos wargi seluyu hai ayah udah dari Satria udah gitu paling asyik katanya teler hai hobi anak muda sekarang tadinya aku belum tahu teh dian bor ayah uge bos wargi saluyu iya pada Dana Satria Juragan Toko paling tiap malam maunya ayah udah dari Satria juragan toko jalan bersama dia ayah Naden Satria Juragan Toko Pemangku Hajat anu saya oh ya ya apa Naden Satria ayah udah dari Satria juragan toko orang karena minuman ayah udah dari Satria itulah dibilangnya hai paling asik teler hai walau uang tak punya yang penting baginya apana Dana Satria Juragan Tongkol paling asik teler boleh saja asal jangan keterlaluan kalau teler boleh saja Aupi bos muda hai anu mah Aupi bos muda paling asyik katanya teler teler deui wae Aupi bos muda nu malah tadinya aku belum tahu iya apa maksud darinya itu oh ya apa Naden Satria hampir tiap malam maunya bos muda jalan-jalan bersama dia walaupun uang tidak punya Aupi bos muda lu mana ada nih bos muda mesti sayang ada nih bos muda orang mabuk karena minuman ada nih bos muda anu mana paling asik walau uang tak punya Aupi bos muda anu mana ada nih Aupi bos muda anu mana paling asik teler boleh saja Aupi bos muda anu mana Aupi bos muda Aupi anu mana Aupi Atau pada mot